Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu selamı Xwedê Teala li ser Pêxember aleyhissalatu vesselam be. Salav û rêz û hurmet li ser we hemî Müslümanên ehlî îmanê be. Gelê xweş ku birayê bi hurmet ez îro dîsa ji we re bi bernameyekê din programeke din ez ê ji we re behsa girîngî ehemiyeta Qur'ana Kerîm, Qur'ana pîroz bikim. Ku çima em dixwazin tim bala mirova bikişînin ser dînê İslam Qur'ana pîroz ku bingeha wî Qur'ana pîroz e. Bala xwe bidê gelê Müslümanan dema em sohbet dikin, weaz didin, nesîhet dikin, millet pir caran em bivêjin haz bizanîn, ha jî bêzanîn, can em divînin yan pir cara dibînin pertek nîşan did, tepkî nîşan didin. Ji ber wê em dixwazin ji we re bivêjin ku çima em tim ji we re behsa Qur'anê dikin. Çima em dixwazin bala îsana bikişin ser Qur'anê, çima divê gere Qur'an di hemû merhelê jiyana me de hebe. Para Xwedê yani Qur'an û para Pêxember, sünneta Pêxember çima gere di hemî merhelê jiyana me de hebe, em çima balê dikişin ser vî ya. Gava em behsa dîn dikin, em dixwazin ji însana re eqîdekê rast û durist pêşkeş bikin. Ew însana gava li ser wê eqîdê îbadetê xwe bikin, wê xêrê jê bivînin û li axiretê wê serfirazî her huzûra Xwedê bersîva em bivê fiil û emelê kirî hesabê xwe bi rihetî bide Xwedê Teala. Dema eqîde şaş be, eqîdekî xelet be, em bi eqîdekî em bê batil be, wê demê îbadetê li vê dunê dike puç û beredayê, boş û beredayê, gav çi huzûra Xwedê jî li vê dunê her çiqa tiştekî kiribe li wê dunê xêre wî tune. Lewra îbadet û emelê, gotin û galgalê ku li cem Xwedê mexbûl e, gere li ser eqîdekî hîmekî esasekî rast û durist hatibe avêtinê, li gora wî emel werkirinê cem Xwedê qebûl e. Gava di baweriya me re, înanca me re de, baweriya me re de, eqîda me re de, îmana me re de kêmasî noqsanî hebe, Xwedê Teala wî îbadetê mirova qebûl nake. Ji ber wê em ji însana re behsa Qur'anê dikin ku em hîmê baweriya xwe, temelê baweriya me, temelê înanca me, îmana me divê em ji Qur'anê dest pê biku here. Hûn ê bê mamelê din wisa nakin, yan jî ulemayê din wisa nakin, pir rêwan wisa nakin. Mesela herkes behsa Qur'anê dike, lê Qur'anê gava divê ji tu behsa Qur'anê dike, divê Qur'ana Kerîmin kelamê Xwedê li ser her tiştî re, lê gava bi dev wisa divê, gava dikeve icraatê, bi rastî di icraatê de Qur'an dikeve merhela duyemîn sêmîn. Ji ber wê em dixwazin Qur'an di merhela yekê de be. Tim em gava me got İslam Qur'an werbîra me, berê mezheba, berê Pêxember, berê hedîsa û perê alima, berê ewliya, gava me çer got İslam divê Qur'an werbîra me, ji Qur'an Xwedê tê bîra me, piştî wî divê em Pêxember li gora Qur'anê, eshabiya li gora Qur'anê, mezheba, weliya, şêxa, em bê heciya, Müslümana, müminin, em li gora Qur'anê naz bikin, Qur'anê çawa tarîfa vana kirî em naz bikin, wê şexê em divin Xwediyê eqîdekî rast û durist. Ji ber wê ev Qur'ana hanene hûn dibînin, di dunyayê de pir tê xwendin. Di dunyayê de kitêba herî pir tê xwendin Qur'ana, a herî kêm pê emel tê kirinê Qur'an e. Ji ber wê divê ne tenê em vê Qur'anê bixwînin ji bo mirya, tenê bixwînin ji bo sabê qezençkiyan, ji bo pereyan, ji bo yarişmê. Divê em vê Qur'anê bixwînin, hîn bibin, fêm bikin û heyata xwe li ser vîya tetbîq bikin. Li heyata xwe tetbîq bikin, loma em ji we re behsa Qur'anê dikin. Dema em behsa tiştekî dikin, ji bilî qilifê İslama heye de nava milleta İslamekî heye. Nimêj, rûcu, hec û zekat ji vêya zêtir işte mevlûd e, îsqat e, Fatihê Meryem bixwînî, bi pere Qur'anê bixwînî, dewra salê, mevlûd tê miştê we, qendîl, mendîl tê miştê we re. Gava em ji derve vî tiştê hanê behsa hin tiştê din dikin, em behsa tiştê nû nakin. Em behsa tiştê ku nehatî gotin heye, Qur'anê de ye, pirê cara behs natî kirin, yan jî kêm behs hatî kirin, di bîra xelkê de nemayê, em dixwazin vîya tim bimîne benîştê zêrbendî devê xwe de bicûn ku herkes bizanibe esasê dînê İslamê Qur'ana pîroz e. Ji ber wê em balê dikişin ser Qur'anê. Bala xwe bidê
چما ام بحثا قرآن دک ام لکلام خودی دوی بعض بک لورا ام جی که بر خدا سوی حتی وری بحثا قرآن نک فرقا ما اوان ملیک و دنوا جوای که دا مزگفتا وعظ و نصیحات دادن تلویزیون دا دا او دا سوسیال میدیا دا وعظ دادن فرقا ما وان اوانا جی قرآن وعظ نادن اوانا حدیث لسر نابی پیغمبر ای غریب و نصحیح و نراس آتن چی کنه سوی حتی نیوری بحثا وان حدیثا دکه بحثا مناکب شیغا دکه بحثا مناکب اولیا دکه بحثا نظام مناقب شدکه اوانجی هندویق اسلام و نه اسلام به ناوی اسلامی قصه دکه لعلاقی وی قرآن به حفظ تنه چونکی خدا تعالی دو سوره زخرف آیت 43 و ها دویجم پیغمبر دوی بسم الله الرحمن الرحیم دوی فاستمسک بالذی اوحی الیک پیغمبر دوی یا محمد او وحی کو جتر داکتی تو پی وی بگره یعنی لپی وی هره پی بگره یعنی وی برنده چرا دوی برنده او وحی کو جتر داکتی چی قرآنه وحی چی قرآنه دوی انک علی صراط مستقیم رسولی من چی کو تو لسر ریا راست و درسته دمر ریا هری راست عقیده هری راست تشتی هری راست اسلامی گا مرا باز کن مرو جو قرآن باز بکر راسته هر تشتی کو دوره قرآن دبکو راسته ده هبه و پر تشتی کو آن لسر ناو دین اسلامی وک براءت شوا براءت وک شوا غرغایبی وک مولود قندیل مندلنا وانا لدوره قرآنی وانا تشکی وانو اسلامی به هب ناسه کنه وانا دور اسلامی آتی ilave کرنه و اسلامی افترای میره درد کرد به یا امرو روزی بگره چه خیر زو گنیویه یا امرو روی اقواسال میج بگه چه خیر چه گنیویه یعنی چمال میج غلط شاش مرول میج بگه ناخیر لمیج غلط شاش نه مرو بگه روزی غلط شاش نه لگاوات دگو پیغمبر کریگا پیغمبر نکرد تو پیغمبر افترا دکه فرقاوی اوه حزناک روی حذر کاد میشتونه بگوهتا تهبه لگاوات تو به پیغمبر اول میشکل افسونه دا پیغمبر وشغل تو پیغمبر افترا دکه بناوی اسلامی دوان شوا دا پیغمبر افترا دکه لورا پیغمبر دویجه یا محمد تشتا گوشترا دا کتی اول پی ویهره و انه اف لذکر لك ولقومك وانه لذکر لك ولقومك اف قرآن ذکر پند شیرت درس وعظ نصیحت شریعت اشتو قوم بتره قادش پیغمبر دویجه و سوف تسألون جوراشو و قرآن جواتی فرسین راه همر کتن از قبره راه همر چو حضور خدا تعالی گوا رو قیامت رابو هم بر حساب جواب پرسه خدا تعالی باسا امام شافعی امام مالکی امام حنبلی حنفی کرد و ترک و مولود و اسقاط ناکه خدا تعالی پرسا قرآن جوادک دو قرآن و چهار تطبیق کری و چهار خواندی باشه هر وسا پیغمبر علیه السلام روشو حضور خدا تعالی شکایت امت خود خدا ودک خدا پیغمبر شکایت امت خدا ودک چما دوی وقال الرسول سوره فرقان آیت 30 دوی وقال الرسول پیغمبر گفت یا ربی ان قومی گو بگو من قومی من یعنی مسلمانان تخذو هذا القرآن مهجورا گو اف قرآن هان ترک کریه ایرو قرآن هاتی ترک کرنی دنامه دا قرآن ام پاچی دکن دخونی رجور دار دکن ام جبو مسابقه و جبو یارشمی و جبو دنک مکی خوش و ام بی ازبر دکن و جبو خاطری و ام بی ام بپرا دخونی و جبو سابق ازنج کش کالکی خورش پیرکا خورم دخونن جکالو باوی خورم دخونن لی انویا جخورا نخونن شخورا چی؟ یعنی دید تو بخونه کو تو ویا بخونی ختمش خورا درخینه گوات تا پله کی خوان اف پله هنه تو بزن معنوی چه دوی اف پله قرآنی ده حیات آمده چی کدا جیوی هی از لکد روی قرآنی می قرآن حیات آمده لکویه اوهش یقی تا قرآن خواندی نه که تو روی جوزی کی را که باچی گدانی وی داری بله دیسا درو دا بخونی مروش قرآنی که گوتنه مروش کلام خدا گره مرو غریب نبه تو چقدر قرآن بخون اقا مرو لی رواج ده و اقا زینه مرابد و اقا مرو خواده بیرتی نتی لی نکو سوی حتی مینام ام هر سال نده خدمات درخو ام جیف عم نکه ده پله کی خواند وی پله معالاوی بخون معناوی بخون جیف عم بکه ام باسا ویاج وارده نه دین ملاو شیغاته نه دین مگشته از چقدر جوی قرآن برپرسه مونجا اقا برپرسه
جبر وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام روز قیامت دوی قوم من اف قرآن ترک کری ناویجه ام بویجن سنتا ما ترک کری پیغمبر علیه الصلاة والسلام روز قیامت شکایت امت خوانا که ناوی امتا ما شکایت امتا ما سنتا ما ترک کری ام بوی حدیث ما ترک کری ام بوی نیرین مذهبا ترک کری ام بویجن مذهب ترک کری خدا تعالی دویج امتا من اف قرآن ترک کری جویت زانینه دوی ام لپی وی قرآن هره ایرو پرین مسلمان الولات مهن لپی قرآن نارن فرق اوم بلا خبر خدا تعالی دو سوره انعام آیت 160 دویج اتبع ما اوحي اليك من ربك پیغمبر دوی یا محمد تشتا کو ربی تا جترا داکتی جور آسمان داکتی کو وحی قرآن دوی پیوی هره لا إله إلا هو جخيري وي إله كدون تونه إيكو حلال دكا أو إيكو حرام دكا أو إيكو روحي تدقري أو إيكو تساق دكا أو إيكو علي خدات دكا أو إيكو زرار بلا مثبتة سارتاتين أو حموتج إله تأخذاي باشا وأعرض عن المشركين تروي خواج مشرك بقهرين أو كسيكو حكم خدي نابن القرآن شخورا ناك حياة جانا خوا تروي خواج جوان بقهرين خودش پیغمبر دویل پی قرآن یار لو بام سوی حتی نور بحث قرآن دیگه هنگ انسان در کردن دوی او کسی کو بحث قرآن تری بک سابقا دوی دلالتینه دوی خرفینه ام خرفینه یعنی او کسی کو قرآن جان خدا خستی سوی حتی رول سر نو پیغمبر حدیث ضعیف دوی دینه که آلترناتیو قرآن چیکن یعنی او دلالتینه خودی تعالی دویجه خودی دوی پیوار پیغمبر روز قیامت شکایت آمد که دوی مسلمانان امتا ما ترک بیا کر یا محمد هر وسا خدا تعالی آیت که دن داد دویجه سوره اعراف داد دویجه اتبعو جمرا دوی مسلمان را حمیم من را دویجه ما انزل الیکم من ربکم تشتاکو جرب و جوارا دا کتی هون پیوی هرن به تابعی وی هون رچ شوپا قرآن هر خدا تعالی دویجه ولا تتبعوا من دونه أولياء جبلي خد تعالى لبي دوستو دبن خديرة لبي دوستو هوالو سروكو سروريكو هايا وانج قرآن تونه قرآن نحيا دا پروگرامون لبي وان نشد ويجا وكيد وي خديد ويش كرد ويش مرد وي لو ما امتم جوارا بحثا قرآن دك او كسي كو دويجا فلان كز ام بویجی دین جو ارته راکری دینه کی نوانتی دینه کی به ناوی دینی بابو کالا تونه تک دینه که دینی خدا تعالی او جو قرآن پیروزه قلیلا ما تذکرون هنچقا هندک ام بویجن دشتا ببیرتینتین اوانا کلام خدا تعالی ام جوار کلام خدا دویجن ام دی برا عقیده و احوابه برا اینانجا و باوریه و ها ساغلم به لسر باوریه که پوچو بطالو شیخ و مشایخ و علماء و تی خرمی مد و شعبی مدد و خرمی مد و شیخ نبو نظارم شیخی کسی و شیخی وانتنم شیخی وان شیطان وانا همو بدعن خرافن دینن دیانتن هر وسا انسان معجبه انسان مگرگ انسان عجیبه دما امجیسان را دویجن هنک انسان نزانه کن دکار برسیبا مبده علمی وانتون عرفانا وانتون بلاغتا وانتون araştırma likolini vantunu ne kadar bir delil ve ispat derken berme o bibera mücadele bıkı bir hada eftişte teşaş tamam eşaş kısadıkım eftişte meşaş kat teşat rastı bini var kar rastçı vijin aynen de herhal du dini de mecbav kare xaşi bisi usa devam bık en gotan avana jinav derdik eve mecbav kare xaşi bisi van devam bık اقا علماء مزن هبو بكشما وانا قلت دفع علماء مزن اقا علماء مزن هبو علماء مزن شما نقولت قالوا علماء مزن شو قاسه شو قاس مزنه 3 ton 4 ton 5 ton mezene o grana 2 metre 3 metre 4 metre derece yani شو قاس مزنه علماء ابو قرآن دخونا أبي يقول سار القرآن اللي يكونين كري هاي قرآن علمي أولين وآخرين هذا قرآن ذا علماء مازن علماء مازن في حطار خرافات بدعة دروان بيه لدو خرافات بدعة وشيروك وحكاية وأم بفي صفصاتة شونا بلا خبده أو إنسان يقول في مجدي بابو قال خا شيء بيسي واد دوام بك خادي درقي واندا شد بي دو وقتا موسى داجي ورغوتنا
Du vakta İbrahim aleyhisselam da jwer gotine, du vakta Muhammed'e jî aynı ev gotine gotiye. Ve izâ qîle lehum tebi'û ma enzelallahu divê gava ji insana ra ji wan re tê gotinê ku li pê tiştê ku Xwedê daxistiye her li pê Qur'anê here qalû müşrika gotin bel netebbi'u ma elfeyne aleyhi ve âbâna. Got tiştê ku me ji dê û bavê xwe bihîstiye em rasatin û me bavê me li ser biye tiştê ku me ji dê û bavê xwe bihîstiye û tiştê ku dê û bavê me li ser bi em pê wî dişin. Eyn mîne Müslümanê hinek Müslümanê ana dema tu jê re behsa Qur'anê dikir ve here em li du bav û kalê xwe tere. Gotinê müşrika tim yekin. İbrahim vata İbrahim da jî, vata İsa da jî, vata Musa da jî, û vata Muhammed aleyhissalatu vesselam jî. Gava behsa Qur'anê tê kirinê hayra wala van tiştanız em du bav û kalê xwe tere. Biz atamızın ve dedelerimizin, ecdadımızın dinine göre hareket ediyoruz. Öyle başı. Allah Teala diyor ki evelev kâne âbâuhum la ya'qilûne şey'en ve la yehtedûn. Eri ev diyor em du bav û kalê xwe terin. Lepê dînê bav û kala ter. Eyed bav û kalê wan aqilmend nebe. û li ser riya rast nebîjî madisa dûvan here. Sed sal ewl kitêb ji ku hebû. Bira melekê deke bê sed sal ewl ew kitêbê îro li bara mir û wê li odekê de ne heye. Bira bê aqwasa kir aqwasa kitêb di temamê medresê Kurdistanê de hebû. Alimê me digot me dersa sivê dixwand me îro dersa sivê bi desta dinivîsî sivê me ew dersa dixwandin. Ha em dixwazin dême gava em ji were her behsa Qur'anê dike tê wê manayê Xwedê gotî pê her em jî pê ter. Xwedê gotî pê her em jî pê tere. Em ji were Qur'anê dibêje gava eqîda we li gora Qur'anê saxlem be wê şaxê hûn çû huzûra Xwedê Teala hûnê hesabê xwe bi hêsanê bide Xwedê Teala. Eva çend kelime me ji were got hêvî darim bi dilê we be heta careka din bê min di xêr û xweşê de hûn dikare pirs û bersivê xwe bikin me teqî bikin bi şopîne.